Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ke Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Hakaway pat kajing jasha lun shop lagi bor kamarian. Haka step jong arp santrik nai luar arjar arpo. Katu anit ligi yeng tap siliang. Kibadan haka kentai parmau haka senang luar lumpering. Kila syak jenrat haka kendau kaulawan tuaj. Nalor lum haka por hendri wajim step. Kat baki beri ke pasak. Haki niki yeng kitang yuk tiak lengai. Nak kadau kajing ter jong ulap ba wajur. Kat adu pula yuk lum yak ni kubor. Om pat lak satya pan yuk jing tem. Adu kat nutuli niki yeng tap siliang kila syarat. Hak ni kendau kepetuan lor lum. Kat kum keji thu jung orang bak senong ka luwa lumpering ubak don cabang haduk sanut ki beriu kila jar ngah hingga jing jatwa kendo bat hadian ke jingon yarap jong ki pulet jokot mat State Disaster Response Force layok bat seno e ka metrik armut ki beriu ki bela do e ke jing em nakani jaka bat haduk nta kani kunhuan kadang yai beteng banwat saya lainut ki weipat ki berang jar ngah kat kum jing tep layok lom lay thu ba kini kisan met klat no ahni ke jing ja bat e bela tep kerteng kum ka Razia Ahmed u Firozia Khan ka Bella Ahmed u Muhammad Layam Muden bat weipat bela tep kerteng kum imdad di zaman selalu itu hati kuat artinya WA itu teknik baru kita tak tahu ni naya tiada tapi dan hanya bah iu kot dalam ia snow batwa untuk teknik kia mah ia sebahar syakidin timah untuk kasawat teknik kia kita dalam per baplet yang perdapat untuk baplet najing kangen ni ibahap so kan mereka kalau pakai ya sini siapa teknik patip rakalong kumna nama tempat mi syabat dalam mi pat syabat telai ila la syarat untuk ni Real arku sau arkusan kumke ye namar ba kat balak dia biarkan dia parok lan real arku kendai kan telah dia bahap ini kan Kani gede kedong parmau luar masa. Temen step hak por hundred si tank. Ayo pun kau ni orang adam bawa kami. Ya mbak kalau atwa kalau don kalau landslide kena kejekah. Kehadiran kembali si tank kentang mariadat mengarang suki dengan jemo. In the meantime orang badong ada phone lah batai ngah bala ada phone. Sini kalau phone jeru phone siapa ka disaster management. Take long very quick service kan. Mariadat pergi atam hiwat bat kila yo ban le ke ba kam. Kehadiran ketukan por ngapon saya bariki sulai. Kalian yang orang badong ada phone bariki sulai. Dia kum tangi lah yang phone te ke barok ki badai ki concern authorities ke lawan di pan atem ni te nakaliang yang kasinong hingi pangpau kum kena gajingja kare ka basusi ba kalong na kaju kayen hado sangot ki bri ki ja ne kala pentat ketika kandau dan rai nado ipon mansangi la ada bai sikum na kasinong ba mungkin ki jakah ne kilong ke ba imahi ba rai hakan ka por bangta ki bri sem sitom man yo ki yen ki ba bidor na kada ki bri ke mansai ki pensiong dan rai ham kawan mungkin ka jingjal basusi patalong concern ni kasinong khantam kumta ya ka mansimbri mo do ngiro mi don ga dik susi khantam na ga ju ga ye mo pa ya
tu ikau pun kita te ngasu ai khub le ki badai naga disaster management ki polis bakti dui ki balayan Maria jok kubor hi ki balayan tengah khub le ka ki step member jong kana ka do basnong hi phone ki badam tiki lawan berdona ne ba tunjuk ki pramarjan ba ki jong ba akhir ki badai naga muslim community ki ba dai ha kana ka senong berita laban ini bala ya don lang bani pek lang ini tinggi dong gading teri Tipornya daladap kumban riu siteng ye. Satip daga kerteng. Numero no farid ukupa jong gide gi baklan du ba khai he lang bola ban. De udah ruba se nyarong ba se Trei belaying untuk saya khai he lang. Tega jarang kartu ko jususi ga bakrao. Kemandalan riu siteng saat yo confirmation bari kunyu farid. De way mendengi basu imdan turu bahaya lah laban ya segede arngut pan ka Firozia berkarezia pan kide gibuju ya kersan bahaya de berorngut kide du gibayele kai na karai laban football women football team ila yo lad bagi represent you state aga football aga cricket dan le chumno mana dia susi yang di perlok jongka muslim social welfare committee beran lu suba wahid babun de nagal yang jong DC barang-barang lapha ek police team nagal yang juga police department disaster management team ibalaya train tom ta gumbalong mental lapar kidang don sasalai ngigum giben riu nyele isu maga jing jorjong slam kalau ada lu jing dia ko prasnem mencua kumtai aga bagawai ka di kapikana nang untu ba sarong ang ne tato ko pun nak lengi magistrate batki official naki various department kala advice man shift no ini ki sila dai sana ha la advice buat ini nomor bapi kat riak ba nyoga kisaj ba pok ngadu yang kena mi kita ka tiga riak ba aku mang ada jing bertanya juga dengan jing jurslab dia hat ko por ki digi expert nagaleng government kila advice ki trai yang mungkin shift tagalay munjur tanre mtip jupat ki kami shift sampai gaji abun ne kan ko mjing advice jong gador baris dong nanda gidi ki magistrate nagalang police su gamlong advice ngirung ya pai gamlong advice bul bagin sa himti pun uslo program continue lai ko condition lai kuntai sagi ba pli hang ne ba sa gi baduk sudah ki yang gi batat dor bun ki gidi nom belah nom tri belah yang beri bun ter de sagi sir na file lomba jong gador baris no but ngan sa advice ya ka district administration lembaga DC ruban ai ga kenja city lengba jong dor bar snong iba don idon ne begini advice trying with shift no henceforth given shift no for the safety of their tenants kala dai ya ki ara jar shift ho untuk baji ada dai begini ai kila ai ga munjur ki shift ngam try ga daga dia to talk about why di ban you and rega safety jong ki men simri riban pet dia nga soba ingin habia thoga join leta mga bagador barsno badon sabong belong na bagador barsno bagin advice ka DC ban ong i trying but please for the future safety jongki nong song wai jogi min simri so haban shift no daga yeng kumbala advice na ro hajar so tedang liang juga DC ngalayo penekaran te ka kandon hi kini ki ka daga diarap kabadiman yo jadi di bensin beriu dia ada yang jonga berki member MCIC ngalaya discuss inse song lang barkana ka laban muslim ta welfare committee bagador barsnong dan nalor ki jing yarap baka sorkar kan ai ngan sa yakran batu siam lu rasingan
lek mereka dulu tengnya pet naga CM relief fund karbala bani ram naga nga government garan provision bani ram ikbadu ikmen CM je menta kita kila advice kita ki expert naga nga district administration naga police department kini bahasa ni kemlong advice boleh cubi tip ke banja de menta nyap kerja no kini kali kila don tengila pen kerja community hall jungi apa kan just race la pen ready bar ki jan kinem bagi essential communities how ke sini kan begini ban for a time being in pensa saya gitu bekerja relief keng siapa pan hadian ba kan ka sunyi bileng mo badon kita ya sim gerteng ya gitu bikin chef te ngin siapa ya situation galong kumno jong kan ka sunyi bileng te accordingly ngin siapa wat kila lenti kumno ban ya penyo yeng ya ki dag jiarap lang cungporo